Dobar dan, Natkina kuhinja. Danas dajemo ideju za brzo, mirisno pecivo od gotovog lisnatog testa. Sastojaka je potrebno jako malo, cijela kuća će da miriše jer su sa cimetom pužići. Od sastojaka nam je potrebno samo 2 kašikice cimeta, pomešano sa 4 kašike kristal šećera, 1 žumance za premazivanje i 500 grama gotovog lisnatog testa. Sada ćemo da raslagijamo. Prvih 250 grama lisnatog testa je raslagijeno i sada preko cijele površine premažemo sa jednim umućenim žumancem. Da bi filo ulepio. Kad premažemo svugde, onda uzimamo ovu mešavinu i objašnjavamo. Znači, izuzetno je brzo, opet ona varijanta brzinska, a lepa ideja. I zaista vidjet ćete kad se peče, cijela kuća miriše. Da, malo imamo fleticu jednu. Evo ovako, znači sad svugde, ali svugde ravnomerno, da bude sve prekriveno. Očistit će mama više, polako. I onda polako u hodu, kad budemo preko cijele površine naneli, onda ćemo objašnjavati kako mi pravimo te pužiće. E sad, polako svugde smo rasporedili. U slučaju da negde fali, možemo oboje slobodno da dodamo. Uglavnom da bude sve prekriveno sa mešavinom cimeta i šećera. E sad ovako, sad ćemo praviti trakice. Krenut ćemo, ova prva, ako nije ravna, bez brige to mogu da pojedu ukućani, ove ostale možete da date gostima, ali evo ja sad pokazujem, znači otprilike koja... Trakice sečemo nožem za picu. Znači otprilike da kažem neka 2 cm, 2,5 širine da budu trakice. I otprilike se trudimo da budu sve jednake. Znači približno oko 2 cm. Pa, jedno se zavrnulo, već se rola u pužiće samo. I onda sve to odradimo do kraja sa testom. Pošto je sve isečeno, uzet ćemo ovako ove 2 najlepše za primer. Evo, prvo ćemo jednu. Znači, idemo što tanje rolamo sa jedne strane do otprilike polovine. Zatim okrenemo na drugu stranu i onda idemo sa druge strane. Onda se susretnu i to otprilike izgleda ovako. Evo ga, spuštamo na pleh i ređamo sljedeću. Znači, ista varijanta. Znači, što više ovako da bude slepljeno, da bude jedno do drugog. Kao kad motate vreću za spavanje na izviđačkom jeziku. Da, to Dunja zna, pošto ide. I to rade redovno. Još jedan pužić koji je gotov. Koji se premešta kod svog drugara. I tako radimo do kraja. Sad ovako, naše su malo različite zato što su deca učestvovala u pravljenju, ali nema veze. I pre pečenja svaku ovako malo lepo pritisnuti. Znači, bukvalno popraviti, sastaviti i malo ka dole da se pritisne zbog pečenja. Znači, prvo ih združimo još jednom, a onda potapkamo od gore. I tako sve do kraja. I onda pečemo na 180 stepeni oko 15 minuta. Pužići sa cimetom su gotovi. Izgledaju zaista lepo i prelepo mirišu. Od dole možete da stavite šećer u prahu kad se malo ohlade i uživate uz čaj ili kafu. Prijetno, doviđenja, Natkina kuhinja.